आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुर विधान सभा नंगारांग दिमान तरुकी लुपा कोटी 3,368 लाख 45,985 गी अपुनबा सेनफम खननेनदुना पास तौख्रे मणिपुर की मीडिया हाउसिंग महौसागुम पाउसे फोंबिनबा मुख्यमंत्री नोथोमन बिरेन अपील तौरी अमसुंग प्रधानमंत्री न हाइरी मालेमदा कोविड-19 हिदा कापथोकपदा भारत ना चौबा थौदांग लौरी लेबाग असिना मालेमगी लाइसेट ओरिबा कोविड-19 मायोक्ता पुन्ना अमतोइना लानथेंगनरी लमदमसी मियामना साखंगनरबि मियोय कयानसु लानफम अस्ता माइ पाकनबगी दमक आकाशवाणी इम्फालगी इपावगी खुथांगदा मिपुंग खुदिमंगना अराइबा थोंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुतरुक लामना लेनबा माइमिट अमदी खुद सातोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुरगी मिते इसे सकपी थोकसोम लनसना चनुना कोविड-19 निंगाक थोनबा मियामदा अपील तौरदुन हाय मयामबु थोकचोम लनसना चनुना खुरुमजरी कोविड-19 लाइचत असिदगी ngaktoknaba khwaidagi pharaba pambaidi cheksinba haibasina oiri sarkarna लाइचत असि थिंगनबा होटनरिबा सिगी मथक्ता अइखोइ पुमनमकनसु भाब तामिनदुना लाइचत असिदगी ngaktoknanaba तंगाई फदबा नियम अहुमखक ngakna चटमिनसि अहानबदा अइखोइ खुदिंगमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसि सापोन नत्रगा हैंड वॉश सिजिनदुना खुद सा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगा गी मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंस थमसी सेक्सिन बाहाइबसिना इसा अइखोइगी नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadawribani mayambu amukka hanna khurumjari हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर विधान सभा नंगारांग दिमान तरुकी लुपा कोटी 3,368 लाख 45,985 अपुनबा सेनफम खननेनदुना पास तौख्रे डिमांड सिंग अदुदी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस माइनर इरिगेशन फिशरीज आर्ट एंड कल्चर अमसुंग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंटनी मुख्यमंत्री नोथोमन बिरेन सिंह हाइदी इम्फाल नुतिगी फोंगबा पाउसे पोंगनफम अमसुंग पीपल्स क्रॉनिकल के ऑफिस ता बोम नसिलमी थौदोक अदु सरकार अमसुंग महक मसामंगना यामना कने यानिंगदब फोंगदोकली मणिपुर विधान सभा नंगारांग कांग्रेस के खुमुक्सम जयकिशन पुखलकपा कॉलिंग अटेंशन मोशन अमगी मतंगना सेंगदोकलदुना मुख्यमंत्री हाई गणतंत्र चटपा लेबाक अमदा मरीसुबा युम्बी ओइबा मीडियादा खुद थारकपा हाइबसी यामना भाब तादबा थवंग अमनी महागना हाई बोम नसिलमी थौदोक अदुदा चेनरिबा मियोय अदु फाननबा यामना कन्न होनरी मुख्यमंत्री हाई इम्फाल के तोंगान तोंगान फमसिंगदा खिलिबा सीसीटीवी सिंगी वीडियो फुटेज सिंगी खुंगुल लिदुना राज्य पुलिस ना चेनरिबा मियोय सिंग फाननबा कन्न होनरी मुख्यमंत्री हाई पाउमिसिंगदा अकी अखंग पोहनबगी थबक मखा ताना थोंदनबा चेनरिबा मियोय सिंग फगतपा ngamdriba फाउबा पाउचे सिंग ऑफिसिंगदा सरकारना सिक्युरिटी पीरगनी सरकारना पाउमिसिंग स्वार्थ सोक्तनबा होनरिबा मरमना मीडिया हाउसिंगना महौसागुम पाउचे फोंबिनबा मुख्यमंत्री ना अपील तौरी अमरोमदा थाज के तरहमदे पोंगनफम अमसुंग पीपल क्रॉनिकल के ऑफिस ता बोम नसिलमी थौदोक अदुबु थौबाल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नेसु अमजु अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुर लौर खोंगथांग खुदिंगदा यूनियन नेसना सरुक यागनी हाइरी वाक्स मटी थोंगाम बेसोजी नंगरांग मणिपुर विधान सभा दा हाइख्रे इम्फाल इस जिला की सवोमबुंग सगोलमांग अमसुंग कैबी लंबी असि निंथिना सेंगनबा सरकार के थौरांग लेरे कांग्रेस के थोकजोम लोकेश्वर सिंह हंगलप वहंग अमगी पाखुमदा मंत्री नहाई लंबी असि निंथिना सेंगनबगीदमक केंद्र की CRIF स्कीम 2019 की मखादा प्रस्ताव तौनबा सरकारना खनरी लंबी सिंह असि नेशनल हाईवे थात ओंखनबगीदमक केंद्र की रोड ट्रांसपोर्ट अमसुंग हाईवेज मंत्रालयदा प्रस्ताव तौखिबसु लेरे मंत्रालय असिन अयाब हेक पिरकपग लंबी असि नेशनल हाईवे थात ओंखटलगनी वाटर रिसोर्सेस मंत्री लेटपाउ हाउकिम नंगरांग मणिपुर विधान सभा दा हाइख्रे इसिंग इचाउना सोलबा तुरेल सिगी लौनमबाल नौना सेमदिननबा सरकारना होनरी मणिपुर विधान सभा नंगारांग कांग्रेस के गोविंदास कोंथौजमना हंगलप वहंग अमगी पाखुमदा मंत्री हाई मसी सेमजिनबगीदमक केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय मखादा टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ममांग से अगस्त अयाब पिरकले इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस कमिटी ने ममांग से अक्टोबर एप्रूव तौखिबा लेरे सरकारना तुरे लौनमबाल सेंगनबगीदमक
DPR ani semduna thakre DPR sing asi flood management and border areas program gi makhada Rajya Sarkar da senthang pirak lagani senthang asi hek pirak paga turegla nongbal sing sem gi thabak athu matam da hauragani Manipur da Sarkar gi school sing ani ga chani pan mapudra tret lei makoi sing adu Rajya Education as Social Welfare Tribal Affairs and Hills ki makhada Rajya gi tongan mapam sing da lei bani Manipur Vidhan Sabha ngarang Congress ke Surya Kumar Okram na hanglak pawang amagi pakhumda Shiksha Mantri Surakapam Rajan iduni piba pakhumda hai Manipur da lairib adult school sing mapung phaba Sarkar school onkhanaba Sarkar ge thorang lei adu moinamak school sing adu Sarkar na piba guidelines sing sabchana inba school khaktamam oigadabani Shri Surya Kumar na hanglak pa atupa wahang amagi pakhumda mantri na hai Manipur da lairib lanaya school sing adult school sing ge thakta onkhanaba housing maki oina Sarkar ge thorang leite Kendra ke Social Justice Empowerment Rajya Mantri Ramdas Athwale numinini ke khongchat tanga si Imphal thungleragani mahangna hek thunglabaga Imphal kwa gaithel morang porel pangthokpa miyamgi meeting da wa ngangani tungda Rajya ki makokthom officer singa mantralay asigi tongan ba scheme sing packet bi matang da wa khanagani Mantri na ngasi nungthil pung 3:35 da Imphal ki Secretariat South Block ki conference hall da pangthokpa pagimipam amada saruk yagani Shri Ramdas na Mukhyamantri N Biren Singh amasu Rajyapal Dr. Nazma Heptulaga su unagani Mantri na hayang Imphal iske khabai soida halima AJS University ki jatra hongani tungda Imphal ki Palace compound na pangthokpa mimanadraba singda TLM kitchen thokpi tharomda saruk yagani Manipur da haukiba pung kumrei da COVID ki anoba case mapan thengnabaga loinena apunba positive case ki masing lising kun mapan chani tarhomdei shure haiba matam astemi ani naba phadun discharge tauki haujik phawbada laina asi naba phakiba masing lising kun dipan chatret yankai teret shure Rajya ki Haksel Bibhana ngarang numidaram thokiba cherol amada hai nongna positive okiba sing adigi manungda Imphal West amasung Surachandpur dagi ahum Bishnupur Kaksing amasung Senapati dagi amamam yauri haiba matam asigi manungda positive oibami amata sikibagi paw leite tabiriba paw asi Akashbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi malemda COVID-19 hida kapthokpada Bharatna achoba thaudang lauri makna hai malemda COVID-19 vaccine yamna mudarka leiriba si jenglaga leibak asina malem leibak kayada vaccine asi pibda chauthokjaba pokli Shri Ramchandra Mission hawdokkhibagi humdra manga suba tharomda video conference khuthangda wangang buda Pradhan Mantri na hai COVID-19 matungda malem leibak kayan Haksel gi lamda maroiba thaudang launarakli Masida Bharatna achoba thaudang lauduna laina kayadi ngathonaba hida kapthokpa khak natana COVID laise thenana vaccine kapthokpagi thabakta malem leibak kayagi mangjil thari amasung leibak kayada vaccine piri hira masida maleng aina khwaidigi chawa leibak asigi flagship program Ayushman Bharatna achoba thaudang lauri Leibak asta hauji phawda miyoi lak marputre lising kun henbada COVID-19 vaccine kapkre Haksel amso yaifa yumbal mantralay na hai haukiba pung kun mari de miyoi lak mari lising kutra mga changwa kun tareta COVID ki vaccine kapkhe haukiba pung kun mari de COVID anaba lising 39 hena naba phakiba loinena Leibak asta COVID-19 naba phapki sangcha da mapudra 3.ahumani yaure mantralay na hai anaba koti ama lak taru henbadi hanana hidak phakrabani Isingani kun mathu kunithu kenegi budget ki pauda Selth Mantri Nirmala Sitaramana Union Territory sing Jammu Kashmir amsung Ladakh kamari lainana ablak thokiba wafam singi manungda COVID-19 laisana maram oiduna Selth gi lamda khudongchadab ke mayong najarabasu Kendra Sarkar na leibak asigi mafam amadi kanglu khuding chakhonaba akan meng changbadu utli budget asida Jammu Kashmir amsung Ladakh Union Territory sing chakhonabagi dam akan meng thamli budget puthopagi warolda Selth Mantri na haiki Nauna sema Union Territory sing asigi miyam yaipina thabak paikhat pahaibasi Narendra Modi Sarkar gi asetpa phirepni Loisilakpada COVID-19 ngathonaba face mask upa phutruk lamna leiba khutsa amadi maimit tarutanana thamba haib asam thong ahum masi ngangna chatpina ba amuk kahana ning singjari aroibada maroiba pau amuk hana Manipur Vidhan Sabha na ngarang demand taruk ki lupa koti lising ahum subna kuntaret langmat phumanga lising humdra mapan apunba senpham khana nena duna pass tawkhre Manipur ki media house na mahusagum pause phongminaba Mukhyamantri Nongthoman Biren appeal tauri amasung Pradhan Mantri na hairi malemda COVID-19 hida kapthokpada Bharatna achoba thaudang lauri pauloi jare